Chini joto media friends songno hambai tini narok joras nambai tini oro phaimani bagai oktoma awai khlaini bagai जों tini TTA sa hapangni ICA bedengni bakhakti tewai जों tini final je press meet khna thangi tongo chini o jagao tongo asukjak chini TTA sa hapangni chini additional chief executive officer tai khorsa tongo chini ICA bedegni chini principal officer tini final chung joto chini judge ba asugui chung joto decision nalai man yagulo chini joto je experience holder music o bornoti chung kok saluman yagulo chung tini final press meet khana thangi tongo phainai 15 tarik simi chung audition chengnai narong haino hai saklai finai tini press meet bisingtui puila audition najanai 9 June 15 tarik o masni 16 tarik hingke 29 June dolai hingke sikari bari thayo najanai 6 June tola shikogo sipahi jola June bisram gonjabo gomoti June ke kilabo South June ke Bitchandra monobo West June ke khumulunga singte ki samon clarify khenai tangai chung o Tipra idol event na narakha chung o event na narmani chini nahar mungha kai chini jabok ICA bedago chini je culture no develop khain bagi je sing o bedek no tui tong mani chini obo culture bagi no ching o samuno chung ma tangnai abon bagai sing wansuka chini young star rok tabungni je o chini young generation rok sing joto chung music na hamjago western music thung classical thung sufi thung semi classical thung kabang music chung hamjago phiaba chini folk music no interest nungmani chung belekhen kisisa eba limited nukjago tai kai je kuno dofhawo cinema man hangkai dofhano mothangai nara hangkai bini culture belekhen important abon bagi chung wansuka chini young star no chini next generation no sung borno music interest no je tongnai rong no sung borno modern samani logi logi sung borno chini joto indigenous ni je folk je music no borno interest phunugui borno phurungui sung buskango chini je hukumuni je chini bahai no je sara wall eba sara dunia sari nan bai chung kaisa initiative najakha ge abo chung clear khainamo sung omono tabuk chini joto indigenous language ni folk no sung oro joto participant number of participant khlainai de participant khlainai no omono sanani musungo norok pulia sigang modern kaisa music winner audition nai aboni logibo no judge ok sanai je kono kaisa folk tune ni norok music no mar sanai tabuk kongni bising kok ang tabuk kok bor sapkha phiaba ang rangkhol folk tune ang rungo eba folk music ang rungo bo rangkhol folk music bo attend khlaiman nai taba ang kok bor samal logi logi ang kaipeng ni folk music rungo ang kaipeng ni folk music bo attend khlaini nai tangke sing joto indigenous folk je music no sing mo thangai narang na bagai sing o kaisi initiative na kha tangai hake tabung jarawo folk ngai boi wan sugo je jadu college simi nei jadu college simi ya joto indigenous folk no chung important dibo chung bono mo thangnan bagai sing mo initiative na jaka tabo kong ni kising kok tabo chini chakma bosong ni borokon thung bas kokbro samano bo kokbro samani logi logi modern saman logi logi bini je chakman je folk music abo bo present ma khlainai tangai hangke chung saimano chini srimung chung chini folk baino chini own music baino chung chini jago nung jesupano western music krungdi nung jesupano modern samu krungdi ini sinimung abo maya je thaiban thangni chung chini sinimung chini jadu kolija chini mamita chini goria chini hozagiri chini lebang bumani chini maini kamani chini waing khilimani gabangma chini rangkhol bosong ningthung chini dalong bosong ningthung chini chakma ningthung chini riang ningthung
chini Kuki ningthung chini Ranglong ningthung chini joto indigenous language chini je own folk music tomani abono promote clay bus kango chini young generation no chini next generation no bong thani ya pharna bagai chini orna harmu abon bagai chini tini o Tipra idol jeng narjaka ga kerengkung ni bising kerengkung chini judges rock tongnai bon chini judges rock select haman bising no chini o rasamung kunung bo oro phainai ga tabuk tega saklai mung chini total 7টা chini total 8টা jun dong 8টা juno joto juno audition na abo chini oro officially joto notification hoinai chini junal chini JDU ni throtoi chini subject ni throtoi norok form kale khlai manai norok form kale khane bagai norok joto office manai te registration fee ngagai norok 50 rupees khlai norok registration khlai manai azagawo te azagawo chini joto participant bagai norok azagawo thangai chini official staff tongnai aro norok thangai form kale khai azagno registration khai norok bisingo hall bisingo enter khlaimane norok audition bagai gaja chini judges tongnai engkai tabo age limiting angkai 15 years ni simi 25 years jora azago age limit tongnai tai date of registration angkai 9 tarik simi norok mannai khlai mannai engkai kuno music instrument eba arawo elawo tonglak noni raw vocal non norno judge khainai norok khali music on norok rusabnai ajago judge norno choose khainai nang capable ya rusabnani bagai borok chini judge ar tongnai engkai tabu audition time nge phungni 9 ta ni simi saringni 3টা jora joto junalo azagawo norok goimanai okay language ngai chini je kono indigenous language norok azaga present klaimanai tai norni indigenous language ni norok own folk abo must be a audition norok present klainangnai abon bagai norok a indigenous je jini folk music abo no prepare klaima phainai tabuk kongni bising kok tabuk chini hojagri music phanungthung tabuk kogro music resapkha modern tabuk chini kogro chini modern resapkha a modern resamani orenge te thajer resamna jat saprge norok je kuno indigenous language ni norok folk music present ma khlainai chin har mungkai chini folk music mo thangai in future sara wal chung fuari nani sari nani te chini youth rong no chung chini folk phurungai chini folk no chung mo thangai nan abo chini har mu gabon bagai chini o jagawo 8টা জুনাল বিসিঙ্গ প্রতি জুনাল নি 5 জনা কে চিন জাজ সাহিত্য বনাই টোটাল চিনা সেন্ট্রাল অফ লেভেল অফ হাই গালারাউনো 40 জনা নরক আজাগো পার্টিসিপেন্ট খাইনে গালারাউনি পরে গালারাউনো ফিল্টার খাইয়ে থিয়েটারাউনো তে 15 জনা আজাগা তংনাই আজাগো ফিল্টার মান পরে সেমি ফাইনালও 15 জনা পরে थिएटर राउंडो 15 जना फिल्टर खाई सेमीफाइनल 10 जना थानाय सेमीफाइनल फिल्टर खामान परे 5 जना फाइनल थांनाय आ 5 जना फाइनल जे कप्लाइंग नाय फर्स्ट प्राइस इंगे 1 लाख माननाय सेकंड प्राइस इंगे 50000 माननाय थर्ड प्राइस इंगे 25000 माननाय इंगे आबोनि लगिबो चिनी जे रसामुं करंग नंग न जे फाइनल थानन सिगां जे प्रो सेमीफाइनल पाइ फाइनल थांनाय बरनो अरो जों 4-5 दिन मतो जों अरो जेने हेडक्वार्टर तनिबोय जेने म्यूजिक कॉलेज नि जे इंस्ट्रक्टर जे जादु कॉलेज क्रंग जे रसामुगनो जे अरो फोरनाय तंमानि बरबे ट्रेन खलायो जों बर क्रंगको खलायो जों फाइनल जों बरनो सनामनाय गाम हाकेनो चिनि जत पार्टिसिपेंट रक नरो रेडी तंगदि बसकांनि बागै नरो जे कुनो डाउटनि तंहाकै नरो जानि साब जुनाल एबा जुनाल अफिस थाङै नरक नों डाउट क्लियर खालामनो नरक अबन बागै नरक जतो जानि प्रिपेयर खालायो नरक जानि जुनाल जे डेट रिमानि आजाबो थाङै नरक पार्टिसिपेंट खालामनो तै खरकसा जे पार्टिसिपेंट दुईटा तीनटा जागा थाङै दुई तीनटा जुनाल थाङै पार्टिसिपेट खालामंगला काइसा जुनालनो खरकसा पार्टिसिपेट खरकसा जे पार्टिसिपेट खालामनाय যত জুনাল মানায় কিন্তু পার্টিসিপেট তাও কোন বিষয় তাবো নং
khwaijuna nang audition thika ara nang tikiliya taisa wise juna phai nang rimaya already nang ara ripaikha nang ara no judge no khlai pai competition ka kaise jaga dang nai na ja juno na ala joto jan jan juno date dijak tongo or date naro nang through tina jeng awi mungrunai te officially bo jeng pathangnai final nge o jini o central level nge jini khumulong nai final date ke jeng announce khlai ko jepur jeng o program pai fan por nge jeng amno announce khlai nai e jeng 15 chimi 25 jora ताइगे ओ ये जन जों जिनि आर्टिस्ट जों फ्रेश आर्टिस्ट खलाय जों बरनो फोरोंगित लांनानै इन फ्यूचर बागै जों जरायनाय কোনো লিমিটেড দং বল যে ফর্ম না হাতে नो नॉट लिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड तंनाय जे जत पार्टिसिपेट खलायना ओ एस बिसिंगो इंगाय जे करंकुंनो चिन जार्सो आरो साइतुबनाय जास्ट आलादा आलादा दं yang kumulung आलादा दं नाय ना नॉट नि आलादा आबा है जास्ट दं जार्ज इंगा ओ स्लेक खलायपुर इंगाय जिनि सेंट्रल होयदिना जार्ज ओ जार्ज और थाने के बस स्लेक खरना पिया सेंट्रल हंगाय जिनि गाला राउंड होयदिकाय जिनि प्रेसिडेंट अवार्ड मानजाक जिनि त्रिपुरा हानि जिनि बरम गनाजक दरबाला देबरमा तंनाय ताय खरकसा जिनि त्रिपुरानि बेलेन रिसामो कुरुंकु साल कलमा रोम रिसाब तंनाय क्लासिकल बेलेकिन एक्सपर्ट जिनि बरम गनां हेमंत कुमार जमातिया तंनाय ताय खरसा तंनाय जिनि पहिलान सिमे कबर रिसामनि चेंगि फैनाय जिनि रेडियो आर्टिस्ट एबा ए ग्रेडनि सिंगार जिनि बरम गनां सत्यरंजन देबना ब तंनाय तायबो तंनाय जिनि त्रिपुरा हावो पहिले सिं कबर रिसामु हामजांनान बै फोरोंनाय जिनि मिउजिक न तामै सारा त्रिपुरावो गुरियै जिनि रिसामु कबरनो हामजांना फोरोंनाय जिनि बरम गनां गप्लाय जमातिया ब तंनाय ताय खरकसा जिनि लिरिक्स सुइना करं कंपोज खायना करं जिनि जतने खासुकसे एबा जों हामजोगे फायमान चेरे फुरुनसिम जों खोनाय फायमानि अ सिंगार बरम गना अरुण देबरमा बबो अ जाजो तंनाय फाइनल जे गालारामन सिमी आबन बारे जिनि नॉर्थ तने जों अरो नॉर्थ ऑफिशियल जों होनाय जिनि जसवा हालाम जिनि बरम गना जो साधना रियां जिनि बरम संजिता देबरमा बरक जुन वाइस खले जों आजागाव जों सिंगार न जों म्यूजिशियन बायखले जों पाथनाय कोनो आबो आइडल नखे कोनो बुता रक दान न फाइनल लगाबा जों आजागाव जों बोर्डिंग सिस्टम या जिन जारजन डिसाइड नाय जासन डिसाइड तांगे जों आजागाव जिन जाजन गोबां गोबां जों कैटेगरी जों जाज लाखेका दाबो जिनि बरम गना जो ब तरबला देबरमा ब खरकसा प्रेसिडेंट अवार्ड मानजाक ब जादु कलेज रंगो ब जादु कलेज ब गाइड खैनाय ताय बिनि क्लासिकल रंगो बिनि एक्सप्रेशन तुं ट्यून तुं क्लासिकल तुं चिनि हेमंत कुमार जमातिया बरम गना बरंगो ताय चिनि बरम गना कपलाय जमातिया बर जे एक्सपर्ट आगिन चिनि जे कसाम जे करंकुग्रो बरनो ब जों अमाहायगेन बरक जाज खलायनाय ते फाइनल चिनि जे सारा त्रिपुरा चिनि जे गोबां मानसि रिसामुंखौ तंनाय जों बरनो ब ऑनर खलायनो जों फाइनल जों बरनो इनभाइट खलायनाय जत सिंगार न फाइनल लगके लुकोरंनानै बागै सेबसा लुकोरन बाय नबो बेबाग लुकोरन फुनुका ते चिनि टैलेंट लय चिनि जे हुकुमनि जे चिनि फक ट्यून जे कमाय तंमानि बन ससावै ब चिनि यु दंनो जों याफारि मानखा आबन चिनि हारमु हामबाय